Ćao ljudi, ovo je Five Nights at Freddy's 3. Neću mnogo da pričam. Sad će da bude mnogo... Ljudi, ako prekinem negdje u sred klipa, to znači da ne mogu da igram više. Ljudi, ja sam zaneme od ove igrice. Šta? I ljudi, oni moji. Četiri sata. Hvala, precepljujući su zvuci. I mnogo treba kamere vremena da se izdroštri. Ne, kvalitetne kamere uopšte. Nisu ima uopšte kvalitetne kamere. Ne, to da klikćeš. Bljak. ASD. To ovdje dole ima, piše uvijek. Sorry, I can't follow you now. Da, ne, tamo ne mogu, moram ovdje dole, ne, ovdje dole, piše neki kako. B, B, A, D, B, I, C, I, C, K. Ću ovo da zapišem i onda ću da umrem. Uzmem nešto.
B, D, I, čekaj, ne B, D, C, I ovako nešto, čekaj, I, C, K, tako, zapisao. Ne znam. To je bilo to što čiže, lajkujte, sabujte, šerujte, radite što hoćete i vidimo se u sljedećem epizodu. Ćao!